Andu maamuzi wa mwanake kwa isitwa Samuel Munyao ule mumanyigwa wa kilasi cha grade 10 na kusomea skuluni wa mwana wa secondary wa Ngelani High School ulawe Kimani Tangelani ukambani wa Masako na utiwe nithayu kumana na kila kiuwe twatokiniwe ni loli ya sukulu ya kutakiwo inaenda mivyayo nde ya silikali yivu muvya wa polisi na muvya wa Samuel Kilile kuikidhia mwana wo ni wakwata aki musiwo ingi ni wakulia mwalimu wa sukulu wa Ngoleni Angelani oswe matambia mumu makimia maiwe tatamatanesa kunewa udheu wa kilake na kitikie mudhenani wa kikoki. Daniel Mwongela nukutuelesya nena na mwendwethe wa mwanengwa ule ni chaoza matu makao ni matula muti ungami wa skulu wa Ngelani Secondary kumana na kikoki cha kutiwa nithayo cha mwana wa Samuel Munyao wala mausuito ni kimako kingi maiweta mainesa kuelegwa mwana wo anatiwe nithayu na utheu wa ndeto siakana nunanengetu ya wa usukuma iloli na twenzi yani twakune wasimu ingi twaya watu ikaoke Masako sipitali level 5 ni twende school Ngelani High School na ila tubikie twithie principal wata namba opika na twamwetela na twimina 10 minutes ne umelile principal na okie na askali makuma Masako police station na ila okie twetu mukolilie mwana wito muna eva atu ya muna withiwe na accident pa skulu na notutie na ithi ta sima mwana itwatiwe na siana isu ni nya siana hii mwaka wa 2023 mwaiwe 10 matuku 30 na kuma ibindani hiyo then ithi tutwe twi guardians ma siana hii. The second born huyu ni mdongo wangu, nilimleta shule akuja asome. So kitu yenye minileta huku ni swali yangu nilimleta shule akuje kusoma. Saa hii nimeitwa na naambiwa ati mtoto hayuko. Yumusio amurutia mwaniguo uenda uku nikilimwithianu ekwe kuone kikoki na aki kukwatikana. Tulipeleka mtoto wangu alipelekwa shule aende akasome, lakini sio kufanya ile kazi ya kusukuma gari ya maji ya shule. I am very, very bitter about this. Now, kile tunataka, we want the serikali to tell us the truth. Serikali tuemukulia kana ni mutu ono tutethesya tukakwata justice ya mwana wito. Unuwi ovoki thito kitu cha kuvikia mwalimu munene wa skulu wa mwana wa Ngelani ulani Joel Mumo kumana uwo wa kikoki kinesa usia matunda tina wake kutila simu malakauta na kuemaosa simu isu undo kaivina ilana mama wisa mavolisi mamini ya kuikia mbeni ngali isu mkune kilimbe yange wende. Daniel Mwongela, Mutungo TV, kumawa kauntini ya Masako.